Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi mentakasngi unsa juba miakan no confidence motion ha Lok Sabha. Ka Lok Sabha kala banjir di karai ban kerpa nakabenta ka Sukkasan ha Manipur. Ka Menteri Katanat Platingka ka Sarkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman kalau ong bagi India menta kala long ka waina Pedeng gi bastat tam ban kiyo ha kayo kakon ha ka pertai namar ka jingkala ha ka senchar khadar bagi matrekam bawan ra jingkala balat sedang da ka Sarkar nadu usnam 8,000 khatsau. Governor ka RBI Ushakti Kanta da sulong baka Monetary Policy Committee da ka wei ka sur kala rai ban penne ya ka repo rate klem kono ka jingpen kala da 0.1 nakasispa. Haba pai sa ka jingil akai hockey ka India kala penlim no ka Pakistan da saw lanon ha ka kala khaddu jang ka group stage ban yo rung sa ka semi final jang ka Asian Champions Trophy ha Chennai.